ndagushimira yuko naremwe mu buryo budasanzwe buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye urabizi. Ibi bivuze ko utaremwe nabi, ntabwo uri ikosa, kandi si ibyago byatumye ubaho. Mwaramutse neza inshuti zacu dukunda, tubahaye ikaze hano kuri Joel Gospel Praise TV. Murakaza neza muri iki gice cya kabiri cy'uru ruhererekane rwacu rwo kumenya abo turi bo. Good morning dear friends, and welcome to this second episode of our series Know Whom You Are. Uyu munsi turibanda ku ijambo rivuga ko twaremwe mu buryo butangaje kandi butinyitse, nk'uko Zaburi y'Ijana na 39:14 ibivuga iti: ndagushimira yuko naremwe mu buryo budasanzwe buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye urabizi. Ibi bivuze ko utaremwe nabi, ntabwo uri ikosa, kandi si ibyago byatumye ubaho. Today we focus on the statement that you are wonderfully and fearfully made, as said in Psalm chapter 139 verse 14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. This means you are not a mistake, you are not poorly made, and your existence is not an accident. Buri muntu wese afite agaciro gahambaye kuko Imana ubwayo yamuhanze mu rukundo. Iyo waremewe mu rukundo, bisobanura ko ufite icyubahiro kandi ufite impamvu yo kubaho. Every human being has a great worth because God Himself created them in love. When you are created in love, it means you are full of dignity and you have a purpose to live. Imana ntabwo yaremye umuntu nk'inyamaswa, ahubwo yamuremye mu ishusho yayo. Uretse kuba dufite umubiri, dufite n'umwuka w'Imana muri twe. Ibi bituma dutandukana n'ibindi biremwa byose biriho. God did not create humans like animals, but in His own image. Beyond the physical body, we carry the breath of God within us. This makes us different from all other creatures. Iyo utangiye gusobanukirwa ko waremwe mu buryo budasanzwe, bituma utangira kwiyubaha no guha agaciro impano yawe, ubuzima bwawe n'abandi bantu. When you begin to understand that you were uniquely created, it helps you start respecting yourself, valuing your gifts, your life, and other people. Isi ishobora kukubwira ko nta gaciro ufite, ariko Imana iravuga ngo uri igitangaza. Amagambo y'Imana agomba kujya aruta y'abantu mu buzima bwawe. The world may tell you that you are worthless, but God says you are a wonder. God's words should be greater than human opinions in your life.
dufite inshingano yo kumenya abo turi bo, kuko nibwo dushobora gukorera Imana n'abantu mu kuri no mu bushishozi bwuzuye. We have responsibility to know who we are, because it is only then that we can serve God and others in truth and potential, full potential. Mu gusoza, ndagushishikariza kwibuka ko uko usa kose, aho uva hose, n'ibyo wanyuzemo byose, Imana ikureba nk'uw'agaciro. Uri igitangaza, uri igikoresho cy'ingirakamaro, uri uwo Imana yifuza gukoresha. In conclusion, I encourage you to remember that no matter how you look, where you come from, or what you've been through, God sees you as valuable. You are a wonder. You are a vessel of worth. You are someone God desires to use. Nshuti zacu, murakoze kudukurikirana kuri Joel Gospel Praise TV. Tuzasubira ubutaha muri episode ya 3. Thank you for following us on Joel Gospel Praise TV. See you next time in episode 3. We love you.